Kubatshazwa isihluku wesilisa ebulala izaguga endaweni yasemahlongwa eMkhomazi ngempelasonto ngemva kokuba ebenengxabano nomzukulu walezi zaguga okungaziwa ukuthi ibisuswe yini. Ngokuthola kwephephandaba, umzukulu walezi zaguga ubenokungaboni ngasolinye nowayeyisoka lakhe umnumzane Vukile Madolo oneminyaka ngo-29 okuthiwa ubeke sembeka isandla wabaleka wayongena endaweni yokucima ukoma ukubala noma-ke ukusabela impilo yakhe. Ngokusho-ke komthombo omkhulu owazi kahle lolu daba, kuthiwa-ke isigameko sokubulawa noma-ke kwalaba senzeke ngesikhathi santambama. Kuthiwa umnumzane Mandla Mkhize oneminyaka ngo-69 nenkosikazi yakhe unkosazana Thembelihle Mkhize oneminyaka ngo-68 bebephuma-ke esontweni ngesikhathi behlaselwa yisoka likamzukulu wabo okuthiwa-ke libagwaze labanquma uqoqoqo. Kwaziwa ukuthi-ke bekubangwani phakathi kwamsola nomzukulu ngoba-ke bekwaziwa ukuthi-ke benesikhathi eside bahlukana noma-ke bahlukana leli soka lakhe. Bathe uma-ke bexabana umzukulu wangena-ke endaweni yokucima ukoma bude buduze-ke nakubo kuthiwa-ke owesilisa noma-ke osebenza-ke kule ndawo ungene-ke ngaphakathi wathi ngeke umsola amlimaze umuntu wesifazane phambi kwakhe. Kusho-ke umthombo uqhuba umthombo uthi-ke umsola udiniwe waphuma sengathi-ke uyahamba kanti uya kubo kwesisulu lapho efike khona wenza lokhu khona-ke lo monakalo okhuluma-ke noma ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uthenjiswe Ngcobo uqinisekisile-ke noma-ke ukuthi umsola uboshiwe-ke wavela enkantolo.